Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ihahamuye benshi, ni impanuka irishije benshi, ni impanuka itumye imitima irya abanyarwanda benshi cyane. Iyi mpanuka rero ibaye ku iki gicamunsi, iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge nk'ahazwi Nyabugogo. Iyi mpanuka ihitanye ubuzima bw'umuntu umwe, babiri barakomereka. Imodoka iri mu bwoko bwa fuso igonganye n'umumotari wari uhetse umugenzi, birangira umumotari apfuye, umugenzi arakomereka, n'undi basanze mu nzira agenda n'ibirenge nawe arakomereka. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya fuso. Yafashe feri bitunguranye, iyi moto ihita imwinjiramo ica mu mapine, irangije umwe arakomereka, umwe arapfa, babiri barakomereka. Kugeza magingo aya ngaya abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mugore bari batwaye, wapfuye urupfu rubi cyane ubwo iyi modoka yahise imukandagira umutwe, ibintu bikahita binyanyagira mu muhanda yaravuye kugura. Ni agahinda gakomeye cyane, birababaje kandi biteye agahinda. Imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo icungure bano batigize bahaburira ubuzima cyangwa icungure bano bakomeretse. Nibwo ambirasi yahageraga ipima na wa wundi asanga yitabye Imana, ako kanya yahise hahamagarwa imodoka ishinzwe gutwara imirambo, nabwo ihita ihagera, bahita bamushyiramo akanya nk'ako guhumbya. Ibi byabaye polisi ishinzwe impanuka, traffic polisi itarahagera. Polisi ishinzwe impanuka mu muhanda nibwo yaje ihita ipima wa mushoferi wari utwaye iyi modoka iri mu bwoko bwa fuso. Nibwo rero iyi modoka basanze wari uyitwaye yirukase aracika aburirwa irengero. Basanze tandiboyi w'iyi modoka ari we ahari, bamubaza aho shoferi yagiye, avuga yuko shoferi yirukase kugeza magingo aya ngaya. Bahise bahamagaza breakdown, iyi modoka bahita bayitwara magingo aya ngaya. Iyi mpanuka yarishije benshi, ibabaza imitima ya benshi, inashengura imitima ya benshi. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ashyira saa 8 zuzuye z'amanywa. Iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'uwo mushoferi wari utwaye imodoka ya fuso, ariko cyane cyane n'uwari utwaye moto niwe ubifitemo nawe uruhare rukomeye cyane. Uretse ko umumotari yakomeretse cyane, uyu mugore wundi akahita yitaba Imana, hakomeretse babiri, hapfa umuntu umwe. Iyi mpanuka yateye benshi ubwoba, natwe yaduhahamuye, natwe twagize ubwoba turi kuyifata. Iyi mpanuka yaturijije, abandi barataka, abandi baratabaza. Nibwo ibi byaje kurangira gutya. Iyi modoka bahiteye breakdown barayijyana, na tandiboyi baramujyana. Magingo aya ngaya imodoka iraparitse, bivuze ngo polisi yayifashe. Nuko byagenze, impanuka nuko yagenze uno munsi ku iki gicamunsi nibwo byabaye. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turagukunda cyane.